Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Nong Tliu Football Club kalayok bandrung sa ka final haka lempung ilek kai football balatip ka Eastern West Football Cup Arja Pesan bala penyat dekat Nong Klau Social Cultural and Sports Association hadien bakalalawan peldim ya ka Serdok Lang Football Club da lai gol la shigol haka jinga shoot tiebreaker hadien ka jinga khat Clemdon bala ban tap gol hadu bakut ka khandai pu minit da kini ka jingjop kan Nong Tliu Football Club kan penkrea ban mi madan ban yakun ya ka final persya ya ka 11 Bullets Football Club haka arpu atrik no pra arja pesan hamadan nongra nong klau haka por arbji mensngi la ban penkan mau baka kenhun ka ban job ya ka Eastern West Football Cup arja pesan kan yok khor ya song pisa ka balong silak tengka kat baka kenhun ka bon baar kan yok san pho ja tengka nak benta kan ni ka tournament ka baka khusnam ka long khat san haja tengka ka jinga khon ya ka final kan salong hapadengkan Nong Thlep Sports Club persya ya ka mau phanyo Sports Club haka por khat arbji shiteng sngi